Etali gasa toichire gasa abantu abange. Gose bana bamendo gage. Ekiagere mo abugata ina mogena mo tebye kera mo achira ari mo ikaranse. Etali gasa toichire gasa abantu abange. Gose bana bamendo gage. Ekiagere mo abugata ina mogena mo tebye kera mo achira ari mo ikaranse. Ne motaete kogenda kero monto kivia ke nanda mua. Kero monto lakini ga ora tenga ya na gotebiriga ya. Gose bana bamendo gage. Egi akabere. No, nekene. Egi akabere. Your Excellency utaniruhusu kidogo tu nizungumze kwa Kisii. Egi akabere. Mheshimiwa Zairi nabara Mwanzi mwakwandire. Zairi nko igore kegusi yake tiango tebe. Aiga ekero gukwana mutua abantu bayikaranzire. Nambe yemo karate y'abante kene ngimicando nire Kenya kwanza utarakwane bintu yakabere. Torugo kwana oteba ora kage ngae tomenye tikenye. Tuensi tomete no ni nchengo tarana no mugambi oyo ni menya tekenye ni ndojera kikenye ere. Bono kwamerere n'abantu aba epikipiki bakolina egari bakolina amavutamba maite na are igoro. Bone kera tukaranze tana mbe yemo tukarate yo mugambiga na are igoro. Lakini muna guacha getari okagendanse. Genderango mono gendera mono. Tiakonya kometenge binte birebia. Emejano ko chinatwara no gukwana kerekieke ekene tiango tebi kara tebi abantu omaite mechando onde bwensi okutokange no murai twanje ko motenge bintu mbu bebire owanje ko ko motogi bosai kwa motogi kweba ngaya abantu nabarabumbaro abantu aba gutumya tipiki batebiga bayinyuriga eno nyigwetayo mu indi yo no ntegerere kyagera bona kwa bero mugusi ose itoga koseba na bamito gake erebya gosere bobe ogwanjira nanga na are igoro omako motebi muna kwabe gate chisiringi sano etine chinke na ende rigienjira na ende chigendense bakachira nego chinsa ari agero boke maboko yana ko chimoto mwanjira ndira mangana iyo egi akabera wana waminto rero mokutano yotote neina tuachire gaso mochango oyo nero mogusi ekero tuachire gato gukwana mangana twaroro murai bwense no mokonyi oye tiga twasabe ebinto seito ganto bwata mangana ito togo kora ntogenda ari gukwana mangana itekera twakorira abagende bachire kibage ndio sabire para ndo mutachiranse epare yekokonya abagusi toriko gotenga ya kibage ni ngagwa kamnyarebe ngago chiokwana gento gete eyinsiasa ya go chiesa ekero twachirega etotageta magende racho gochigokonya ombogusi ose itoga obuna bwo bwanchani totagete se itoga tariyo konya gwetana twanya kominana twanya bateba bakekera umugambi achire buna achira twanya kominana bone kero twamotebirie kene na beta keire boigo bono Your Excellency sikuwa nazungumza maneno mingi nilikuwa nasema Yesu ni Bwana shetani ni kumbavu lakini nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili abagusi oye wacha nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili. Your Excellency, kwa maneno yetu ya siasa sisi sahi mahali tumefika, sisi mahali jamii ya Mkisii imefika, ile kitu tunahitaji ni kushikana pamoja. Tumejaribu kuketi pamoja na viongozi wote, hata tukizungumza hapa yale yote waheshimiwa wote wamezungumza juu ya barabara. Hiyo ni manifesto yetu ya kwamba barabara zijengwe kila mahali. Lakini Your Excellency, kuna barabara kidogo pia ya national ambayo tuliweka budget juzi, ulituongelesha tukaweka budget kwa supplementary, utatangaza hapa ile barabara main highway ya Suneka, hiyo barabara yote uko daraja 2 uwezi pita. Wa mama wetu wanasumbuka sana wakifanya market hapo, tuweze kusupport hiyo vile ulisema, tukaweka pesa kwa budget. Tafadhali Your Excellency, unaweza tusaidia tusukume kabisa ndio contractor aweze kurudi site. Ya mwisho kabisa Your Excellency, vijana wako wengi sana ambao ulisaidia kupea kazi ya kina Migosi, na kuna wengine pia wanaendelea kutusupport hapa. Ndio huyu Migosi ambaye ni chairman wa KenGen, na yeye kerore chairman ya KenGen nayo tenerete stima kwa manyana kia bantu kwa bega mono gocha seino maite moko na kwa bayigo kwa egwe gasi bono ga abara ibanda bago chokwana ngo sababale stima
aye na aye chairman una mwabegete budget yenene aigase inomboge tutu bantu mba kwa mastima kore chairman ya mangana yestima wasema na wami to wake. So your excellency tunakushukuru sana kwa kuja hapa.